Hello. Sorry, c'è il vino. Magari Yeah. Tu peux voir plein de choses, le moteur. Okay, hi everyone. So it's going to be my first launch here in Celje. Weather looks fine, so let's see what we can do out of the day. It's hot. Hot weather. Avion gre fajn, kljub vročini se nič ne pregreva, dobro gre gor, tudi te težke avione. Dol gre pa še bolj, tako da če bo takole šlo naprej, bom kar zadovoljna.